Nastavljamo na neki način u istom tonu, samo što ćemo evo ga danas i u idući tjedan u četvrtak, znači 2. i 3. dan kick-offa, imati konkretne radionice. I zapravo mi je jako drago da su neki od vas uspjeli organizirati i lokalne radionice. Dakle, ja sam danas u svom uredu, ali je kolega Patrik sa kolegicom Sunčicom i sa gospodinom Nebojšom Buđanovcem i njihovim kolegama iz Crvenog križa su u kinu Gaj. Ja ću biti online, bit ću tu, međutim ja ću ugasiti video, ali sam definitivno cijelo vrijeme tu. Jako se veselim zapravo i danas razmjeni nekakvih iskustava, razmjeni nekakvih teza. Vjerujem da će svatko na svojoj radionici donijeti određene zaključke i nekakve smjernice koje će nam pomoći da zapravo u okviru ovog projekta i napravimo onaj proizvod o kojem smo pričali, a to su zapravo smjernice ili kako smo to već nazvali na engleskom jeziku za organizaciju i pripremu akcija solidarnosti i volontiranja. I nadam se da ćemo zapravo kroz ovaj projekt uspjeti i privući nove volontere. Ja moram priznati da ja isto dosta razmišljam da se uključim koliko mi to nekako vrijeme nalaže i omogućuje, ali evo mislim da je dobro vrijeme da promislimo svi zajedno o tome na koji način možemo pomoći u našim zajednicama i međusobno. Dakle, mislim da je vrijeme za i međunarodnu solidarnost. Tako da ja vam danas želim ugodnih i korisnih nekoliko sati. Iskoristite to najbolje kako možete i vidimo se svi zajedno opet prema nekakvom schedulu. Patrik, ti ćeš moderirati ostatak radionice. Hvala ti lijepo. Srdačan pozdrav cijeloj ekipi u kinu, svima vama online i evo ga, tu smo, vidimo se. Ja neću dužiti, ali nema potrebe. Pozdrav svima. Patrik, preuzmi. Hvala Lana i srdačan pozdrav. I sada mi ćemo početi sa radionicom i sad mi smo ovdje sa Nebojšom Buđanovacom i on će početi i on će objasniti kako radi Crveni križ u Varaždinu. Onda Nebojša, molim vas dođete ovdje i možete početi. Onda možda prva stvar je da stavimo prezentaciju. Ok, sada pravim share screen na dobar način. Zoom. Ok, nadam se da sve je vidljivo sada. Vidimo. Da? Ok, super duper. Sad. Dobro. Ok, onda sad dole gore. Da. Okay. Lijepi pozdrav svima. Evo, ja sam Nebojša Buđanovac, ravnatelj sam društva Crvenog križa Varaždinske županije. Prošli put su me neki od vas imali prilike upoznat kad smo pričali o onome prvom dijelu, znači angažmanu u vrijeme korone koje se događa na proljeće. Današnja naša tema je zapravo više vezana uz to, dakle, kako smo unovačili i educirali naše volontere. I to je zapravo tema u kojoj ću ja sad prvo nekakve pola sata, ajmo reći, pričati malo teorije. Onda ćemo imati jedan praktični zadatak za sve vas i za nas isto tako. Vidjet ćete o čem se radi. I na kraju zadnjih pola sata će biti posvećeno tome da svaka grupa iznese svoje rezultate do kojih ste došli u toj diskusiji. Znači pola sata, pola sata, pola sata. Sad je evo 11 i nešto, dakle mi smo negdje oko 12:30 s tim dijelom gotovi. Pa evo, ja bih vam zapravo prije svega htio reći nešto o tome, zapravo kako Crveni križ u Hrvatskoj uopćenito definira volontiranje, znači na koji način je to pravno izdefinirano. Došlo je do određenih, recimo, promjena zadnjih godina i to nakon 2000. zapravo volontiranje sve više
poprima onakve dimenzije i u pravnom smislu kakve bi trebalo imati, ali još naravno fali jako puno toga, još to nije niti blizu onako kako bi moglo biti. Znači volonteri kod nas su još uvijek u biti u takvoj poziciji da se to ne prepoznaje na one načine koje bi to možda trebalo i na koji se to događa u brojnim zapadnim zemljama. Evo ovdje imate prilike znači vidjeti neke pravne propise, dakle što je volontiranje po zakonu, tko je volonter, znači kako je definiran volonter i na koji način je to propisano kod nas. Na to se nećemo dugo zadržavati, ja pretpostavljam da je u vašim državama nešto slično isto tako postoji. Hrvatski Crveni križ je dakle specifičan po tome što je to organizacija koja se uglavnom oslanja na volontere i volontiranje. Dakle, postoje znači, i ta priprema volontera, postoje davanje informacije, osiguravanje od nesretnog slučaja i primjerena psihosocijalna podrška, kad je za to naravno potrebno. Organizacija rada je u skladu sa strategijom razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa i u skladu sa operativnim planom. Isto tako definiran je rad pravilnikom o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu i uvažavaju se određene smjernice za volontiranje Međunarodne organizacije Crvenog križa. Znači, mi smo tu usklađeni sa Međunarodnim Crvenim križem. Crveni križ dijeli volontiranje na tri glavne znači, grupe, tri vrste. Jedno je dakle, dugotrajno volontiranje koje je redovito kontinuirano na tjednoj osnovi najmanje 3 mjeseca bez prekida. Kratkotrajno volontiranje, ono koje je jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju. I naravno volontiranje u kriznim situacijama, to su dakle situacije koje nalažu hitnost i u nekakvim izvanrednim društvenim situacijama, kakve je recimo sada epidemija korone. Dakle, ovo sad se može svesti pod to volontiranje u kriznim situacijama. Volonteri se dijele na dvije glavne kategorije. Dakle, jedno je volonter specijalist i drugo je spontani volonter. Specijalisti su dakle, osobe koje su iskazale određeni interes za volontiranje u određeno područje djelovanja Crvenog križa i koji su prošli edukaciju i stekli specifične znanja i vještine, po tome ćemo malo kasnije reći što sve tu spada, dok su spontani volonteri osobe koje se zapravo jednokratno uključuju u aktivnosti ako je potreba za volonterskim radom jako velika. Dakle, opet ako su krizne situacije u pitanju ili organizacija akcija širih razmjera i nekog kraćeg trajanja. Ne? Oni nisu obavezni prolaziti posebnu edukaciju, ali se moraju registrirati u bazu volontera prije, tijekom ili nakon izvršene aktivnosti. I naravno svi moraju imati potpisan ugovor o volontiranju. To je jako važna stvar. Dokumenti o volontiranju u Crvenom križu, vidite, imamo cijeli jedan niz dokumenata koji tu spadaju. Dakle, to je pravilnik o volontiranju u Crvenom križu, priručnik, zakon o volonterstvu, etički kodeks Crvenog križa, ugovori, potvrde o kompetencijama, vodiče za ispunjavanje potvrda i tako dalje, potvrde o volontiranju. Uglavnom ima puno te papirologije koja je eto djelomično propisana, djelomično nužna, djelomično čak i korisna. Nisu sve naravno stvari jednako korisne, ali na primjer jako je važno da volonteri poznaju ovaj priručnik za volontere i etički kodeks. Tu stvarno se puno stvari može pronaći. Način na koji volonteri pristupaju konkretno našem društvu Crvenog križa Varaždinske županije, dakle postoje 3 glavna načina. Prvo je putem registra volontera na stranicama društva Crvenog križa. Taj registar postoji već nekoliko godina i on je zapravo pokrenut i na inicijativu naše županije Varaždinske i na inicijativu Crvenog križa. I on polako se dakle popunjava. Sve veći broj ljudi putem tog registra dolazi u naš Crveni križ volontirati. Drugi način je izravno obraćanje, dakle putem telefona, e-maila ili osobnog dolaska, što je naravno puno bolje jer ljudi u principu mogu odmah ispuniti te potrebne dokumente. I treći način je preko već postojećih volontera i zaposlenika. Na ovaj način dobivamo možda čak i najveći broj
novih volontera, zato što ljudi vide s čim se bavimo, što radimo i jednostavno zaključe da je to nešto što bi željeli i sami raditi i uključiti se u to. Ne? Dakle, to su glavni i osnovni načini na koje mi dolazimo do naših volontera. Isto tako, dakle, putem medija, putem web stranica i društvenih mreža, osnovni poznanstva, to smo već rekli, i putem štandova, dakle, kad imamo nekakva obilježavanja nekih datuma, recimo Dan borbe protiv nasilja nad ženama ili tjedan Crvenog križa i tako dalje, onda nam ljudi mogu pristupati i na neki način se informirati o našem radu, našem djelovanju, dobiti letke, dobiti prospekte i nakon toga odlučiti da li se žele uključiti u nešto takvo ili ne. Sad, ono što je zapravo dosta važno, to je taj dio obuke koje volonteri kod nas prolaze. Ona je djelomično propisana od strane Hrvatskog crvenog križa i obuhvaća stjecanje niza različitih vještina. Ono što je recimo obavezno, što bi svaki volonter u Crvenom križu trebao proći, dakle jedan ciklus edukacija, to je dakle edukacija iz prve pomoći, edukacija iz psihosocijalne pomoći, zatim rukovanje komunikacijskom opremom i logistika, što znači dizanje šatora, postavljanje kreveta, postavljanje stolova i tako dalje. To je nešto što zapravo svaki dugotrajni volonter Crvenog križa kroz određeno razdoblje mora proći. Znači, to su nekakve temeljne edukacije. Recimo, ta edukacija iz prve pomoći se sastoji od 3 vikenda, unutar koja znači, liječnik koji je za to osposobljen educira naše volontere iz osnova prve pomoći. Psihosocijalna pomoć, opet, znači treneri, to sam u ovom slučaju ja, drži edukaciju upravo o tome na koji način pružati psihosocijalnu pomoć. Rukovanje komunikacijskom opremom rade ljudi koji su za to osposobljeni i obučeni. Logistiku opet rade ljudi koji su na neki način tu najvještiji. Isto tako postoje neke još specifične edukacije koje ne moraju proći svi volonteri, nego oni koji se baš žele specijalizirati za ta područja. Dakle, recimo edukacija za službu traženja, edukacija za prevenciju trgovine ljudima, za spašavanje na vodi i tako dalje i tako dalje. To su edukacije koje isto tako drže specijalizirani edukatori iz Hrvatskog crvenog križa koji po potrebi dolaze u društva tako po cijeloj Hrvatskoj i educiraju ljude u više navrata, s time da ti ljudi onda dobivaju i certifikate o završenim vještinama. Ne? Dakle, vi kad imate certifikat za spašavanje na vodi u Crvenom križu, vi ste de facto spasilac. Ne? Služba traženja je opet posebno, na poseban način organizirana. Isto tako postoji dakle, ta prevencija trgovine ljudima u koju se uključuje jedan dio isto naših volontera i naših djelatnika. Ne? Treća razina specifičnih edukacija su one koje mi imamo baš na razini našeg društva Crvenog križa u Varaždinskoj županiji, a to je evo recimo specifična edukacija za krizne intervencije. Dakle, tu se radi ne samo o intervencijama u vrijeme katastrofa kao što imaju svi crveni križevi. Mi smo jedini u Hrvatskoj koji imamo edukaciju za krizne intervencije psihološke naravi, što znači prevencija suicida i prevencija obiteljskog nasilja i rad sa žrtvama nasilja. Dakle, to je vrlo, vrlo specifičan oblik kriznih intervencija. Mi, dakle, imamo tim za krizno stanje koji izlazi na teren po potrebi kad je, recimo, situacija da se netko želi ubiti ili da je neko bio izložen obiteljskom nasilju. Dakle, mi zajedno sa policijom i sa drugim institucijama onda djelujemo. Tu u Varaždinu već imamo i jako dobru reputaciju, čak do te mjere da evo, imali smo prilike sudjelovati čak u nekoliko talačkih kriza. Dakle, ona situacija gdje neko drži doslovno ljude zatočene s bombom ili tak dalje. Dakle, shvaćaju nas dovoljno ozbiljno da se možemo u to uključiti. Naravno, u to ne šaljemo neiskusne ljude, niti neke koji su kratko vremena u tome. To uglavnom idem ja i eventualno još neko od volontera koji je dovoljno obučen, znači educiran, da se može nositi s takvom situacijom. Zbog toga smo evo uspjeli
doći do toga da jedini imamo tim za krizna stanja u sklopu Crvenog križa zapravo cijele Hrvatske. I taj tim je u zadnjih 7 godina imao preko 2500 intervencija. Od toga je bilo preko 100 intervencija izravnog spašavanja ljudskih života. Dakle, nekakvi tehnički su... Samo jedna obavijest. Ako možete, molim vas, mute. Dobro, hvala. Ok, znači, dakle, imali smo preko 100 intervencija izravnih spašavanja osoba koje su bile suicidalne ili u nekoj drugoj vrsti smrtne opasnosti. I to je recimo još jedna stvar koja jako pridonosi nekako reputaciji Crvenog križa i zapravo pridonosi tome da se veći broj ljudi odluči uključiti, dakle, da volontira kod nas. Ne? Isto tako imamo još nekakve posebne edukacije, recimo kad je krenula ova pandemija sa COVID-19, imali smo edukaciju vezanu uz to na koji način, dakle, moramo pristupiti ljudima, na koji način smirivati ljude, na koji način se odnositi, koje su sve ove procedure zaštite koje moramo imati i tako dalje. Jer mi kao Crveni križ naravno jako puno komuniciramo izravno sa ljudima i recimo naše gerontodomaćice su tokom cijele one krize, a i sad ove, znači ponovljene krize, u biti brinule o velikom broju starih osoba i naravno moraju paziti da ih ne zaraze. Ne? Isto tako naši volonteri nose hranu, lijekove osobama koje su u samoizolaciji ili koje su iz nekog drugog razloga spriječeni da napuste dom i moraju se pridržavati tih određenih pravila za koje naravno moraju proći i edukaciju. Utoliko je važno da svi koji se na neki način uključuju budu izloženi upravo ovim edukacijama o kojima smo sad pričali i naročito vele sad ova situacija sa koronom još dodatno naglašava potrebu za tim. Sve to utječe na jednu opću sliku o volontiranju u Crvenom križu i jednu reputaciju zapravo Crvenog križa do te mjere da moram reći da smo sad u ovoj krizi sa pandemijom COVID-19 zaista dobili vrhunske volontere koje ćemo nastojati zadržati da ostanu dio našeg tima, jer je očito da se dogodila nekakva pozitivna selekcija u takvoj situaciji. Dakle, da ljudi koji su stvarno najhrabriji, najautorističniji se uključe u neke takve stvari. Ono što je zapravo najvažnije kod nas u samom tom privlačenju i obuci volontera su kvalitetni međuljudski odnosi. Ne? Dakle, taj dio je ono što mi stavljamo izuzetno jak naglasak. Svatko ko dođe volontirati kod nas je prihvaćen, dakle u potpunosti, uključen u one aktivnosti koje su u skladu s njegovim ili njezinim vještinama i željama i zapravo s vremenom razviju osjećaj da pripadaju jednoj velikoj obitelji u kojoj će imati priliku pokazati ono najbolje od sebe i dobiti pomoć i podršku ako im to zatreba. Ne? Atmosfera cijele naše grupe volontera je izuzetno inkluzivna i vrlo lako uključuju se novi volonteri koji zatim, dakle, ulaze u tim sa starim volonterima koji već imaju iskustva i uče od njih. Evo. Tako da to je recimo jedna jako važna stvar, način na koji mi u stvari motiviramo ljude. Ovo sad ćemo malo preskočiti, to je sad dio za radionicu, vratit ćemo se. Htio sam samo vam prikazati neke slike iz naših akcija zadnjih 6-7 godina. Evo recimo ovdje je koncert koji je održao jedan veliki svjetski pijanist Malek Džendeli, a cilj tog koncerta je bio skupljanje humanitarnih sredstava za djecu pogođenu ratom, znači u Siriji. Malek je time započeo jednu turneju koja je po cijelom svijetu išla, a prva izvedba je bila upravo kod nas u Varaždinu. On je kasnije prikupio strahovito velika sredstva i u jako velikoj mjeri pomogao, dakle, svojim zemljacima, svojim malim zemljacima iz Sirije koji su bili najpogođeniji ratom. Evo, to su recimo neke slike iz tog koncerta. Isto tako ovdje vidite malo fotografije sa naših edukacija.
Ova djevojka koja na ovoj slici drži edukaciju se zove Nives Vudrić, jedna od najiskusnijih volonterki Hrvatskog crvenog križa, zapravo sad je zaposlenica. I ona je već 3 godine na misiji u Bagdadu. Dakle, ona tamo sad radi kao zaposlenica Danskog crvenog križa, ali evo ovdje je bila zaista jedna od najiskusnijih i najprodornijih osoba. Ovdje imamo slike iz Gunje. Ovo su zapravo slike iz stožera kod Županje. U vrijeme kad su bile one velike poplave 2014. Tu su naši volonteri bili uključeni punih 6 mjeseci, dakle dulje od bilo koga drugog. I 6 mjeseci su pružali psihosocijalnu pomoć tim tisućama ljudi koji su bile pogođene tim poplavama. Znači, dok su bili tamo, nagledali su se ovakvih prizora, naradili su se jako puno, kao što vidite, fizički. I ono što moram istaknuti, dakle, ti naši volonteri su bili stvarno jako dobro educirani, jako motivirani. Provodili su dolje smjene, znači po 2 tjedna su bili dole, onda su se smjenjivali. Spasili su nekoliko života, isto tako, jer je bilo puno ljudi koji su potonuli u depresiju, pali u histeriju i tako dalje. Dakle, oni su odradili zaista velik posao dolje u Gunji i okolnim selima, oko Županje. Evo vidite, radili su i sa djecom i tako dalje. Nagledali su se zbilja svakakvih prizora, svakakvih situacija, jer je to je bilo kao jedan veliki plimni val koji je odnio u biti cijeli taj dio Slavonije. Ne? Ali evo, ti ljudi su jako puno napravili da pomognu uspostavi normalnog života tamo. I što je još važnije, stekli su veliko iskustvo koje su zatim mogli prenijeti i drugima i međusobno su se naravno jako povezali. Sad ovdje vidimo malo scene iz nekakvih naših druženja. Dakle, jedna od tajni našeg društva Crvenog križa Varaždinske županije je evo ovaj čovjek u sredini koji stoji na ovoj slici iza ovog lonca i kuha grah. Naime, njegov grah je vjerojatno najbolji grah na svijetu i on je privukao brojne volontere k nama. U biti, hoću reći, evo, to je jedan od načina na koji se isto tako družimo i zapravo jedni drugima i u slobodno vrijeme u biti dajemo i podršku i društvo i tako dalje. Dakle, postoji puno takvih aktivnosti, evo, tu ćete isto vidjeti, tu smo recimo na raftingu zajedno, taj rafting je organizirala Varaždinska županija. I evo, tu smo isto tako razvijali nekakve vještine spašavanja na vodama i tako dalje. Međutim, prije svega cilj je bio naravno druženje, povezivanje, nekako zajedničko provođenje vremena. Evo, tu isto imamo, na ove lijeve strane vidite kako izgleda obuka iz prve pomoći, znači radi se na lutki, svako radi određene tehnike, umjetno disanje i tako dalje i tako dalje. Znači, evo ovdje vidite edukacije neke druge koje smo isto provodili. Znači ovdje sa lijeve strane je edukacija u sprječavanju kriminaliteta nad starijim osobama. Ovdje s desne strane vidimo jedno dežuranje koje smo imali na aeromitingu koji je bio prije 2 godine. Evo, to je isto. To ovdje sa desne strane vidimo sliku, tu smo dežurali na Špacirfestu, što je isto jako interesantno jer u biti naši volonteri po cijelom gradu šeću i zapravo pomažu ljudima da se osjećaju sigurnije. Imali smo puno intervencija od 2017. 2018. 2019. sa ljudima koji se izgube ili kojima pozle ili koji na neki drugi način se nađu u situaciji da im treba pomoć. I sad, ono što treba reći za kraj ovog teoretskog dijela, to su u biti, znači postoje 2 načina da stvorite moreplovca ili volontera, kako već hoćete. Dakle, naučite čovjeka sve o morskim strujama, vjetrovima, stranama svijeta, konstrukciji broda, podizanju jedara, navigaciji, zakonima plovidbe itd. To je jedan način. A drugi način je da mu usadite ljubav prema širokom sinjem moru. Znači, stvoriti tu jednu vrstu emocionalne motivacije koja je u biti jača od svega drugog. I sad, ono što je važno, to je priprema za ovaj naš radionički dio.
Dakle, to vam moram isto tako donekle objasniti. Znači, po nekim teorijama postoji 7 glavnih razloga za volontiranje. Dakle, 7 glavnih skupina razloga zbog kojih se ljudi uopće odlučuju da počnu volontirati. To je ta nekakva, ajmo reći, hijerarhija benefita. Znači, koje volonteri dobivaju sami time što se bave takvom aktivnošću. Prvi od takvih razloga, a ovo se sad dobro zapamtite jer će to biti i tema naše ove radionice koja slijedi. Dakle, tih 7 razloga ćemo zapravo pokušati na neki način posložiti u jednu vrstu hijerarhije koja vrijedi za svaku od vaših zajednica, sredina u kojoj živite. Dakle, koje od tih 7 razloga su po vama najvažniji, koji su malo manje važni i koji su možda najmanje važni pri odluci da čovjek krene volontirati. Evo, pa krećemo od ovog prvog, to je znači da volontiranje povezuje s drugima. Dakle, stvaranje socijalnih mreža. Ako se osjećate usamljeno, izolirano ili želite na neki način stvoriti nekakve nove društvene kontakte, volontiranje je zapravo važan, a često i najbolji način upoznavanja novih ljudi. Dakle, to je prvi od tih benefita, dakle, stvaranje socijalnih mreža i kontakata. Drugi benefit, volontiranje gradi samopouzdanje i sliku o sebi. Znači, pomaganje drugima i zajednici stvara osjećaj postignuća i ponosa i nekakvog identiteta. Dakle, pojačava samopouzdanje i potiče ljude da izađu iz zone komfora. Pomažu da stvore pozitivniji stav o vlastitom životu i budućim ciljevima i sjajan je način rada na sebi. Dakle, druga beneficija je rad na sebi i građenje samopouzdanja. Okay? Treći benefit, volontiranje je važno za fizičko zdravlje. Dakle, neka istraživanja su pokazala da su najaktivniji volonteri, to su oni koji rade za 2 i više organizacija, imali značajno nižu stopu smrtnosti u određenom jednom periodu vremena od ljudi koji ne volontiraju. Dakle, volonteri imaju niži krvni tlak, dulje žive. Dakle, to je recimo jedna od stvari koje su dokazane znanstveno i recimo da je to jedan od benefita, treći benefit. Četvrti benefit je naravno mentalno zdravlje, jer volontiranje smanjuje učinke stresa, depresije, anksioznosti, utječe na psihološku dobrobit. Volonter kao takav je dakle u stalnom kontaktu s ljudima i stvara čvrst sustav potpore, a to mu pomaže da se bori protiv usamljenosti i depresije. Tu moram naglasiti, evo ja kao psihoterapeut, što sam po struci inače, jedan od glavnih elemenata koje naglašavam mojim klijentima koji imaju takvu vrstu problema, znači depresija, anksioznost, pod stresom su i tako dalje, preporučam im da krenu volontirati u neku organizaciju i oni koji me poslušaju, zaista nakon jednog vrlo kratkog vremena već vide velike u biti koristi za sebe. Peti benefit, to je osjećaj smisla. Dakle, ljudi poklanjaju svoje vrijeme i rad organizacijama koje smatraju važnima i s kojima su na neki način u biti povezani sa njihovim ciljevima, jer im pomažu u pronalaženju i definiranju osjećaja smisla, a to naravno vrlo često nedostaje ljudima. Isto tako, evo mogu vam reći kroz svoju veliku praksu od preko 20 godina, da je jedno od ključnih pitanja koje postavim svim klijentima koji mi dolaze, a do danas sam ih imao preko 2000, da li znate koji vam je smisao života? Vrlo mali broj ljudi zna odgovor na to pitanje. Znači vrlo mali postotak, manje od 1%. To vam garantiram. A kroz volontiranje ljudi dolaze do odgovora na to pitanje i zapravo se povećava taj osjećaj. Šesti benefit, volontiranje pomaže čovjeku da zaboravi na svoje probleme. Znači imamo puno volontera koji možda i sami u životu imaju razne probleme ovakve ili onakve prirode, znači bilo ekonomske, bilo socijalne, bilo psihološke. I u biti to pomaganje daje ljudima širu perspektivu i skreće im pozornost sa negativnih misli i takozvanih ruminacija.
Znači, ruminacije su stalno ponavljanje negativne misli koje se odnose na nekakve prošle događaje. Ne? Dakle, to je ono kad kažete živiš u prošlosti. Volontiranje vraća dakle, čovjeka u sadašnji trenutak i pomažući ljudima u potrebi mi možemo zapravo otkriti da je naš život u stvari puno bolji nego što nam se činio, jer vrlo često radimo sa ljudima koji su u puno težoj situaciji nego mi. Ne? Dakle, to je 6. benefit. I 7. i zadnji od ovih benefita koje smo danas odlučili pripremiti za ovu našu predstojeću radionicu je to da je volontiranje važno za karijeru. Dakle, na sve kompetitivnijem tržištu poslova iskustvo je vrlo korisno. Dakle, pokazuje dakle, da potencijalno možete preuzeti inicijativu, da ste spremni uložiti svoje vrijeme u to da poboljšate svijet ili barem okolinu u kojoj živite. Ne? Daje vam vrlo važne vještine, znači komunikacija, timski rad, rješavanje problema, planiranje, organiziranje, strateško razmišljanje itd. Dakle, to je 7. benefit za koje možemo reći da je od jako velike važnosti u ovoj cijeloj priči. Sad, pitanje glasi koji su vaši od ovih razloga za volontiranje? Znači, zbog čega kod vas vaši volonteri volontiraju? A ako ste i vi volonteri, onda naravno se to pitanje odnosi i na vas. To je sad pitanje koje će biti, dakle, za ovu našu radionicu koja sada slijedi. Dakle, sad ćete imati 30 minuta da unutar svoje zajednice prodiskutirate o ovih 7 točaka. Dakle, probate iznijeti svoje stajalište, ali i pitate, naravno, ako imate mogućnost i neke od svojih volontera, koji su od ovih 7 benefita njima najvažniji, zašto su se oni odlučili volontirati. Ako postoji neki 8. ili 9. osim ovih navedenih razloga, može uključiti i to. Dakle, možete uključiti i druge razloge, ali evo mi smo ovih 7 predložili kao, ajmo reći, nekakav referentni okvir, unutar kojega dakle, možete pronaći. Idemo još jednom ponoviti sve to. Dakle, stvaranje socijalne mreže, povezivanje s drugima, to je prvi benefit. Drugi je samopouzdanje, slika o sebi i rad na sebi. 3. je fizičko zdravlje. 4. je mentalno zdravlje. 5. je osjećaj smisla. 6. je skretanje pozornosti sa svojih problema na sadašnji trenutak. I 7. je, dakle, unapređenje karijere i izgleda za zapošljavanje. Dakle, evo, ono što ću vas ja sad zamoliti, dakle, da idućih 30 minuta iskoristite da prodiskutirate o ovome, a nakon toga kad se opet vratimo svi u ovu našu online zajednicu, onda će svaka skupina moći iznijeti dakle, zaključke te diskusije u narednih 30 minuta, znači svi ćete imati po nekakvih 10 minuta da to izložite. Ok? Evo, Patrik. Možda prije nego što idemo sa ovim aktivnostima, ja sam mislio možda da mi predstavimo se malo. Onda ja znam da imamo sudionike iz Slovenije, iz Srbije i ja sam mislio možda sada možemo čuti od naše partnere iz Slovenije, onda to je Ljudska univerza Ptuj. I ja vidim da Tanja i Petja su ovdje, ali možda možemo znati ko je s nama danas. Zdravo Patrik, evo to si rekao, kao što si već rekao, ja se izvinjavam već unaprijed jer moja Hrvatska je baš nije najbolja, nije najbolji ili kako se to kaže, izvinite unaprijed. Ali da, evo ja sam Petja, radim na Ljudski univerzi Ptuj. Zapravo u ovom projektu surađivam sa Patrikom i svim ostalim partnerima koji radimo na ovom Get to It. Htio bih reći da mi je bilo vrlo zanimljivo sad ovo slušat i imam samo jedno pitanje ako sad mogu. Može? Može. Jel može, sad ja predvidevam da ćemo se isključiti iz ovog Zooma i imati neki interni Zoom da kreiram za sve slovenske participante ili kako smo si to zamislili, samo da to raščistimo. Da, to je moguće, Petja? Da, okay. Ili...
Da, ok, ja sam već, imam registraciju svih onih koji danas sudjeluju, ali vidim da sam već predugi, tako da ću sad okončat svoju nastupnu, kako se kaže, ne znam, evo to je moja hrvatski, pa ću predat riječ Tanji i Duletu i Silvu i još onim našim kolegama koji su se danas uključili, ima nas zajedno, ja mislim, 8. I onda sve naše slovenske kolege vabim da pročekiraju mail jer ću im slat Zoom link pa ćemo ovo pola sata raditi individualno, a onda se opet uključimo u ovo, je li tako? Može. To je ideja, da. Ok. Ok, dobro. Prije nego što odete, ja sam želio da naše kolege iz Sremske Mitrovice i Rume se predstavljaju. Dobro, ja vidim da turistička organizacija Ruma je online. Ajde, Patrik, dobar dan svima. Evo i ja da se javim, Bojana preuzima mentorstvo, pa će ona pričati da se ne dupliramo. Dobar dan, i mi samo da se javimo iz turističke organizacije opštine Ruma i da vas pozdravimo, tu smo. Dobar dan svima, evo mi smo se ovdje uspjeli okupiti u gradskoj upravi Sremska Mitrovica, pošto većina učesnika poznaje i mene i Svetlanu, a već sada i Bilju. Ja neću dužiti, ja ću pozvati naše učesnike koji su ovdje sa nama prvo da vam se predstave, a onda i druge koji su se priključili online da se uključe. Tu je Slađa, tu su devojke iz gimnazije iz Sremske Mitrovice, devojke iz turističke već su se javile iz Rume, hvala im. Dakle, ja bih sad pozvala, evo, Radovanku, ona je sekretarka Crvenog krsta iz Rume, da vam se predstavi, javi, pa onda i svi ostali. Dobar dan, pozdravljam vas u svoje ime, ja sam Radovanka Popović-Janković, stručni saradnik sam u Crvenom krstu u Rumi za programske aktivnosti i za koordinaciju volontera. Pozdravljam vas u ime Crvenog krsta Ruma i zaista koristim priliku da se zahvalim organizatorima ove radionice na pozivu i prilici da učestvujem u radionici, da čestitam kolegi Nebojši iz Varaždinskog Crvenog križa na zaista izvanrednoj prezentaciji, jer naime sva nacionalna društva Crvenog krsta počivaju na gotovo identičnim načelima funkcionisanja. Volonteri su zapravo baza svakog nacionalnog društva, znači našeg nacionalnog društva Crvenog krsta Srbije i mreže kroz organizacije na nivou 186 opština i gradova u Srbiji, tako je znači i Crvenog krsta Ruma, i bit će prilike da dalje kroz radionicu dam svoj doprinos u ovoj diskusiji. Hvala vam još jedan put. Hvala vam puno. Dobro, kao Petja je rekao malo prije, Bojana, ima moguće da možete napraviti neka interna grupa za vaše sudionike? Da. Ok, dobro, onda sad je... Patrik, izvini, da li ima vremena da se i drugi učesnici predstave kratko? Može, u redu. Dobar dan, ja sam Biljana Žilić, radim u Crvenom krstu Sremska Mitrovica, želim da pozdravim sve prisutne. Drago mi je što ste nas pozvali da učestvujemo u ovoj radionici. Nadam se da ćemo dobiti neke korisne informacije i da ćemo sarađivati u buduće. Hvala. Hvala vama, hvala da ste došli. Ok, dobro, i onda sada mi ćemo porazgovarati oko ovom temu, onda koji su vaši razlozi za volontiranje. I sad je 15 do 12, onda ja smatram da imamo razgovor 20 minuta, možda to je dovoljno. Ok, 20 minuta, 20 minuta i nakon toga dođete natrag i mi ćemo ići dalje sa prezentacijom i sa radionicom. Važi? Dobro? Ok, vidimo se, čujemo se.
Ok. Dobro, mogu početi ili? Može. Da? Ok, super. Ok, idemo malo natrag. I mi smo imali razlozi za volontiranje. I ja sam mislio da možda prva stvar koju želim reći je, mi smo razgovarali oko razlozi za volontiranje i mi smo željeli reći također što je točno volontiranje i za nas ima neke ljudi ponekad koji žele dati velike donacije i oni kaže ja sam volonter ili nešto slično. Ili možda jedna osoba dolazi, žele napraviti neke self-promotion, nešto tako i za nas također to nije dobro razloga za volontiranje. I za nas nije baš volontiranje. Mi smo razgovarali oko ove razlozi i od naše iskustvo sa volontiranja. Jedna zanimljiva stvar je bila da na početku možda je neki način gdje možemo dobiti novi znanju, novi sposobnost, novi kompetencije ili nešto tako, ali za nas najveća razloga zato što mi smo volonteri je zbog zajednice. Mi želimo da mi imamo bolje situacije, bolje kvaliteta života i zbog toga mi radimo stvari, mi trudimo, mi smo volonteri i naravno ne tražimo novac za ovo. Jedna stvar koju ja sam spominao je bilo zbog mentalne zdrave. Jedna stvar uvijek je, dobro, radim i nakon toga dođem doma, imam obitelj i nešto drugo, ali naravno uvijek mi trebamo nešto drugačije, nešto gdje možemo dobiti nove iskustvo, upoznati novi ljudi i raditi nešto što je dobro za sve. Onda za nas ovi su dobri razlozi za volontiranje. Možda još jedna stvar koju možemo reći, mislim da ja sam rekao malo svega, zar ne? Grupa. Ili Nikolina, želite vi? Želite doći? Ok, kolegica Nikolina, ona će doći ovdje i reći malo više od svog iskustva. Kamera se ne vidi, Sve radi. Evo, dobar dan svima, Nikolina ovdje. Evo, samo molim nekog da mi potvrdi da li me čujete. Je, odlično, super. Pa evo ovako, mi smo ovdje znači prošli ove sve razloge za volontiranje i nekako smo se svi zapravo složili da razlozi zbog kojih mi volontiramo jesu ovi koji ovdje su svi navedeni. Dakle, sve od navedenog u nekoj mjeri je zastupljeno kao motiv zašto bi netko od nas volontirao. Ja bi sad malo više nekako o svom vlastitom iskustvu. Za mene se razlog za volontiranje mijenjao tijekom godina. Kada sam bila mlađa, onda sam nekako više volontiranje doživljavala kao lijep način da steknem nova poznanstava i da mi to koristi za karijeru, da mogu navesti u životopisu i da se vidi da sam aktivna u zajednici. Trenutno način na koji ja doživljavam volontiranje i glavni razlog za volontiranje za mene osobno jest da mi daje smisao da znam da sam svojim vremenom, svojim angažmanom nekome doprinijela. Znači da sam nekome doslovce pomogla u životu i da sam učinila razliku. Dakle, jedan od razloga definitivno jest da se povežem sa nekim u svojoj okolini kome mogu na neki jednostavan način pomoći u životu, da mogu olakšati nečiju životnu situaciju. Primjerice, imala sam nedavno iskustvo kada sam došla u kontakt sa obitelji sa 5 male dječice koji su me doslovce molili za hranu i ja se nisam mogla oglušiti na to.
jednostavno sam stavila status na Facebooku i zamolila prijatelje da pomognemo prikupiti hranu i higijenske potrepštine za djecu. Od te djece ima i jedno malo dijete koje nosi pelene, pa su im bile takve potrebne stvari i za tu bebu. I jako puno se ljudi meni javilo preko inboxa, direktno su donosili stvari kod mene kod kuće i isto tako smo izorganizirali u dogovoru sa Nebojšom da se stvari dovoze u Crveni križ Varaždinske županije. Dakle, ja sam uložila svoje vrijeme, uložila sam svoje, ajmo reći, sposobnosti organizacije, sposobnosti komunikacije i mi smo zapravo skupili stvari daleko iznad svakih očekivanja i već smo im odnijeli, toj obitelji odnijeli smo veliku količinu hrane i higijenskih potrepština. Dakle, za mene u ovom slučaju je glavni razlog za volontiranje bilo upravo to da imam taj nekakav smisao, da znam da sam služila tim ljudima, da ih doslovce spasimo od gladi i od neimaštine. Od ostalih razloga koji su ovdje navedeni za volontiranje, navela bih da svakako sam vođena i sa drugim razlozima za volontiranje, ali su oni nekako više kao nuspojava. Dakle, fizičko zdravlje, mentalno zdravlje ili važnost za karijeru, to definitivno je odlično ako nastane kao bonus. Dakle, to je nešto što kad se kao posljedica volontiranja, ali nije mi kao glavni razlog. Dakle, nije mi kao primarni razlog, ali je odlično kad nastane kao nuspojava, odnosno kada iz svog iskustva volontiranja to dobijem kao bonus. I još smo ovdje poveli malo raspravu oko toga šta zapravo znači razlog za volontiranje kad pričamo o tome skretanje pažnje sa svojih problema. Dakle, nije smisao da sebično shvatimo, da gledamo sebično da je nekome od nas teže pa je onda zato nama lakše, nego da dobijemo volontiranjem, kada upoznajemo ljude koji su u potrebi, da dobijemo drugačiju perspektivu na vlastiti život i na vlastite životne situacije, pa onda time možemo bolje odreagirati na vlastite probleme. Tako da evo, u svakom slučaju, evo, ovi svi navedeni razlozi za volontiranje, ovdje u ovoj kratkoj raspravi smo zaključili da u nekoj mjeri su svi ti razlozi za volontiranje zastupljeni, a sad naravno svatko od nas ima nekakve svoje vlastito iskustvo i koji se naravno mijenja tijekom samog iskustva volontiranja i tijekom životnih situacija. A u svakom slučaju to jest nešto sa čime se mi želimo i dalje baviti, a u konačnici da znamo da smo nekome pomogli, da smo dali doprinos drugim ljudima, jer smatramo da na ovom svijetu jesmo jedni zbog drugih. Eto, toliko od mene. Hvala Nikolina i možda sada možemo čuti od naše kolege iz Slovenije, onda Petja ili Tanja, možete reći što ste vi zaključili? Da, Patrik, ja ću prvo početi, a onda ću predati riječ Piji, jer mi smo najviše vremena proveli na tome kako je moj hrvatski jezik loš. Tako da ćemo naći nekog drugog koji će to ljepše objasniti i sad da vidimo, Pija, jel si ovdje? Da, Pija, ja sam Kanažanin. Ok, dobro. Možda neke druge iz vaše grupe? Da, Pija će nešto reći. Ja mislim da će biti puno bolja. Evo. Pija, ne čujemo te. Možda mikrofon je... A prije je radilo normalno. Ok. Ima unmute. Da. Je bolje? Da. Čujete? Ok, izvinite. Ok, da, ne znam ako ćem pričat bolje, ali onda možem probat, ajde. Eto, mi smo razgovarali isto o ovim navedenima razlozima i rekli smo da se slažemo sa svima
Da, isto kao je rekla kolegica, da opet je odvisno od nas, ako je neki razlog bolj important za nas ili neki drugi. Ali rekli smo isto, da bi još dodali jednog, i ovo je empatija. Tako da mi mislimo, da je jako pomembno za nas, da imamo neku empatiju do drugih ljudima. I da, i ovo smo samo htjeli dodati k ovim 7 razlozima koji su bili prepričani ovdje already. Tako da. Hvala. Patrik, mogu nešto samo Piju još pitat? Jer znam da ona ima iskustvo sa volonterizmom. Možda da kažeš sasvim sa personalnog iskustva. Šta ti kao volonterica radiš? Da, ja radim sa Davidom u Rotaract klubu na Ptuju, pa i radimo sa ljudima u Ptuju i širši okolici od Ptuja. I radimo različne projekte. Eto sad smo zbirali novac za jednog dječaka kojega vsi poznamo, zato što je imao jednu nesreću i ne znam kako se kaže, da je pristao na wheelchairu. Tako da smo zbirali novac za njega. Sad ćemo podariti 2 kompjutera za studenta i jednog koji hodi u srednju školu i tako. Tako da različne projekte koji su jako lijepi i nam je jako drago kad možemo vidjeti da nekomu pomagamo i da su oni ljudi, znate, sretniji zato što dobiju nešto. Tako da. Hvala, Pija. To znači, volontiranje znači da ljudi su sretniji da. Svega. Dobro. Da. Hvala vam puno na komentarima i na inputama našem razgovora. I možda sada idemo malo dalje, onda mogu pitati naše kolege iz Rume i iz Sremske Mitrovice što ste vi diskutirali i što ste vi zaključili. Patrik, ja ću dati reč Radovanki i Bilji iz Kancelarije za mlade. U Bilici su bila i Bilja iz Crvenog krsta i Sremske Mitrovice. Puno je tu bilo učesnika, ali evo, Radovanka i Bilja iz Kancelarije za mlade će sumirati o čemu smo razgovarali. Jeste vi utišajte samo kompjuter, da ćemo gledati. Utišali nas. Mikrofonija. Utišajte vaša da moj možda bude... Ne, mora biti mikrofon uključen. Isključi. Evo ja sam što pozorili u Sremskoj Mitrovici. Imam zadovoljstvo da u ime grupe koja je nekada ozbiljno ovdje razgovarala i raspravljala i analizirala. Ako me ne čujete, spustiti masku. A ako je u tebi, kažete. I problem je samo što u isti prostoriji imate uključene oboje zvukove. Znači, drugi kraj prostorije treba da isključi samo zvuk. Da, evo. Zaista smo svi dali ozbiljan doprinos ovoj raspravi, gde nam je čak i nestajalo malo vremena, ali zapravo svi smo saglasni u konstatacijama da je volontiranje jedna univerzalna vrednost, javlja se u svim kulturama, nezavisno
od ekonomskog statusa i prosto imam potrebu to još jedan put da kažem. Saglasni smo da je naš kolega iz Crvenog krsta Varaždin kao psiholog sjajno sistematizovao sve te razloge za volontiranje. To su oni prvenstveno lični, odnosno psihološki neki razlozi. Ja sam malo više govorila i moja koleginica Biljana iz Crvenog krsta Sremska Mitrovica o iskustvima, ali kroz jedan organizacioni aspekt. Prvenstveno nas dve kao profesionalaca u organizacijama Crvenog krsta na nivou svojih opština i gradova. Preneli smo ta neka iskustva, ali u ukupnoj analizi smo se složili i rekli smo sjajno je to, kažem kolege da ne ponavljam, sistematizovao. Ja ću dopuniti samo nekim, također smo ovde, svi smo saglasni, dopunit ću ove razloge ili motive sa rezultatima jednog istraživanja koje je naše nacionalno društvo Crvenog krsta Srbije radilo sa volonterima unutar svoje mreže, znači na području ukupne Republike Srbije. Da bih to malo ilustrovao, da bih to možda bolje bilo, da bolje se razume, ilustrovaću da Crveni krst Srbije po zvaničnim podacima za prethodnu kalendarsku godinu u okviru svoje mreže broji 69.000 volontera. To je zaista ovako značajan broj, a u odnosu na 755 profesionalno zaposlenih. Možete praviti paralele i te nekakve srazmere da većinu, odnosno 60% volonterske baze, a sve aktivnosti zapravo počivaju i nama i statutarno i kao što je u Hrvatskom križu, volonteri čine suštinu i bazu za angažovanje, kao i na nivou svih nacionalnih društva u okviru Međunarodnog pokreta Crvenog krsta. Preko 22% su volonteri srednjeg doba, odnosno oni stariji od 60 godina, od 30 godina do 60, i oko 20% je volontera starijih od 60 godina. To je značajno, da kažem, upravo zbog rezultata koje je ovo istraživanje Crvenog krsta o razlozima, odnosno motivima za volontiranje. Naravno, univerzalni motiv za volontiranje u Crvenom krstu je motiv humanosti, svima opšte poznata stvar. Čak smo videli ove organizacije druge koje uključuju volontere, mnogo humanitarnih aktivnosti, humanost kao motiv na nivou čitavog sveta. Ja bih dodala u odnosu, a u ime svih nas danas koji sedimo u ovoj sali, u odnosu na 7 prethodnih razloga koje su navedeni, dodala bi ono nešto što se odnosi na sadržaje koji kroz volontiranje ojačavaju građansku odgovornost. Društveno korisni rad i volontiranje su investicija u zajednici i u ljude koji žive u njoj. Kroz volontiranje se stiče, odnosno dobija zapravo prilika da svako uključeno u volontersku aktivnost, bez obzira da li je to u aktivnosti, sadržaje i programe Crvenog krsta ili u neke druge volonterske oblike, da zapravo zajednici vrati ono što je dobio od zajednice. Jer dobro je zapravo imati priliku da se zajednica koja nas je podržala, zapravo joj se i vrati i da šansa da mi zajednici damo svoj doprinos. Samim tim, kao još jedan od razloga ili posledice, kako je neko ovde rekao, je razlog da volontiranje ojačava lokalnu zajednicu ili našu zajednicu. I ono što bih posebno kao značajno istakla kroz benefite za Crveni krst, ali naravno i za zajednicu, zapravo da volontiranje štedi resurse. Znači, značajno pojeftinjuje
sve ono što, grubo ću se izraziti pod navodnicima, što bi stvaralo i da bili veći troškovi, volontiranje zapravo smanjuje te troškove, odnosno štedi resurse. Ako bude potrebe, uključit ću se još. Znači, apostrofiramo tu građansku odgovornost. Mikrofon samo da se. Dobar dan i od mene iz Kancelarije za mlade. Ja ću svoju reč da dam Ivi koja je danas ovde sa nama. Ona je inače najmlađi volonter u Kancelariji za mlade. Ivo, izvoli. Dobar dan svima pre svega. Ja kao volonter kancelarije prvo želim da vam kažem da sva volontiranja se razlikuju na neki način i da je nama volonterima prvenstveno najbitnije da imamo dobru volju i samim tim osjećaj lepog i nemamo nikakvu korist, to jest ne želimo da imamo nikakav interes od našeg volontiranja i naravno samim tim dolazi ispunjavanje našeg vremena kvalitetnije i samim tim mi postajemo srećniji i to nama dosta znači. Tako da to je od nas. I naravno tu stičemo dosta i prijatelja, uspostavljamo neke nove kontakte i to je jednostavno nama najbitnije. Trajno drugarstvo, da. Vidio, ćeš ti još nešto? To je to, ja bih se složila sa Ivom jer prvenstveno njih ovde spaja prijateljstvo i druženje, ali totalno su različiti osjećaji kada učestvujemo u nekom kulturnom događaju ili kada imamo neku humanitarnu akciju. Tada se osjećamo posebno ispunjenima i korisnima. To je to. Pozdrav iz Sremske Mitrovice. Hvala vam puno. I dobro, mislim da mi smo išli kroz puno razlozi zato što mi napravimo volontiranje. I sada samo pitanje je, onda idem na engleskom jeziku sada. Martin or Eddie, are you here? Okay, nisam da ne. Yes, Martin, I'm here. Sorry. Okay, right. Okay, hi. Eddie, how about you? Are you here? No. Okay, the Italians are not here yet. Yes, they are. They are, Patrick. He was just on the phone. Yeah. All right. Well, maybe, okay, možda prva stvar prije nego što idemo na engleskom jeziku je da imam neke zaključni reč od Nebojša koji je vodio ovom radionicu. Onda Nebojša možda zadnji riječ u vezi sa ovom dio. Pa evo, hvala svima na njihovim iskustvima, na njihovim zapravo inputu, jer ovo je zaista vrlo dragocjeno. Dakle, vidimo jedan vrlo široki spektar tih razloga za volontiranje, od ovih osobnih, znači nekakvih želje da se pridonese svijetu i tako dalje, pa do ovih u biti društveno, socijalno važnih i korisnih, znači kao što je rekla kolegica, zapravo da to je jedan u biti benefit za cijelu zajednicu, da je jedna velika ušteda za cijelu zajednicu i da se u stvari na toj razini, dakle, vide rezultati. Evo, bili ste vrlo i kreativni, vrlo na neki način u velikoj mjeri pridonijeli ovoj našoj temi i raspravi i to je jedna tema o kojoj se može puno više i kontinuirano raspravljati, ali evo unutar ovih nekakvih okvira koje imamo ovdje zadanih, mislim da je ovo bilo zaista sjajno i hvala evo i kolegama iz Sremske Mitrovice, iz Rume, hvala kolegama iz Slovenije na njihovom doprinosu. Bilo je stvarno vrlo korisno. Evo, to sam htio samo za kraj reći. Evo, možemo sada prijeći na ovu sljedeću temu. Hvala lijepa, vidimo se. Okay, thank you, Nebojša, for the last words. Now I'm switching to English because we now have online our partners from the Czech Republic. And we also have our partners from Italy. So we have partners, we have Martin online. So Martin, maybe just quickly, there are some new people here. So maybe quickly you can present yourself and your organization.
Hello, can you hear me like this? Is it okay? Yeah, we do. Oh, thank you. Hello, my name is Martin Reimisch. I'm working for Institute for Regional Development, an NGO based in Prague, and for some other consultancy companies in Prague. We are happy to be part of this project, and we are really looking forward to moving on, and we really appreciate that we found a way, even during this difficult era, how to start the project. Yeah, as you probably know, in the Czech Republic, including Prague as its capital, the situation about the COVID-19 is quite difficult now in terms of the statistics, but that's also the time where the volunteering is more than needed, and we can see how volunteering is already established and organized in our society, and what are the challenges and new challenges and possible developments for the future. So it's really, this topic is really fitting in this period. So I'll be happy to, I have prepared a presentation, so I'll be happy to tell you more once have time during this. Okay, Martin, I just need to make sure I can do a share screen with you. Just one moment. I think we have, you sent your presentation. Oh, no, you didn't. Can you do a share screen on your own, or? Oh, just one moment. Maybe Sunčica Goran, could you allow him to share? Okay, I have to stop sharing. Yes. There. Okay. Okay, Martin, I think perhaps now you can do it on your own. Can you see it? Yes. Great. Is it working? Yes, thank you. Based on the information provided last time, we have been focusing on some specific questions about volunteering in the Czech Republic. Mainly, why do people volunteer? What benefits does volunteering offer to the active volunteers here in our country, and which activities are most in demand from volunteers in the Czech Republic? And speaking of all those, it's not only in the COVID-19 pandemic era, but in general. So why do people volunteer here? Unlike in Western democracies, where the volunteering has become kind of integral part of social life, in the Czech Republic it's a bit different still. Volunteers working in the non-profit sector make up a significantly lower share of the total employment, let's say, than in Western countries. And that means that they often meet misunderstanding from other people, like why should you do something you are not paid for, or something like that. So yeah, there are some other motives, and maybe some motives which are similar to all other countries. Also, one other thing which is missing is church, because the rate of people actively religious in the Czech Republic is one of the lowest in Europe. So this institution also
is not like spread in that much of the society as in other countries. But anyway, there are some motives or reasons that motivate people to volunteer here. Fortunately, the first motive is social, let's say. That means to establish some new relationships, to achieve contact and appreciation for people who lack some of these. Then there is kind of reciprocal motivation. That means volunteering is done in order to gain new experience, exercise or practice abilities, and gaining new information, new experience, new skills. Then it can be also motivated by family, friends, or religion. Sometimes it's kind of conventional motivation, let's say. Also, like inner motives can be like to gain a sense of meaning and fulfillment, like a good feeling of helping others, nice use of free time, personal and professional growth, and so on. And again, obtaining experience, which can be also, for example, required in exams at some higher education institutions or universities. This is really the case. Some in some schools or some establishments. So the last one is also quite important. Then, what benefits does it offer to the volunteers here? So besides gaining the new experience and improving skills, there are other benefits. Some organizations evaluate their volunteers in various appropriate ways according to their abilities, so they can get kind of validation of their skills and experience. There is also an opportunity to participate in trainings, seminars, joint trips, or they can get some materials or professional literature guiding them, or they can of course get some certificates, as I mentioned earlier, for the voluntary service. So many things which are useful for their personal development. And according to the law on voluntary service, which exists in our legislature, volunteers are covered by benefits and relief provided by the state. That means that volunteer has a contractually guaranteed position. He or she is insured against damage to health and property, and the organization using his services can cover his travel expenses, accommodation, meals, and state can also pay the health insurance for the duration of the volunteering service. So there are some benefits from the state as well. And yeah, finally, what are the activities which are most in demand from volunteers in our country? It's a very large field, but of course it differs based on the area where the volunteering takes place. These are mainly social services, culture, healthcare, environmental protection, sports, crime prevention, also volunteering with children, of course, that's very often, and young people, or many others. However, in general, the activity of volunteers consists of being a helping hand, where the volunteers don't replace the work of professionals, and this is much needed and appreciated, of course, during the current COVID-19 era. And for example, in social services, the volunteers create leisure activities, some activities contributing to rehabilitation and training of self-sufficiency of people.
or they can do individual work with one client and many others that can be covered by the professionals because they don't have enough capacities or enough time. Well, and yeah, during the coronavirus, the greatest demand is in healthcare facilities, obviously, and facilities providing social and care services and pedagogical activities. And in these fields, there are proofs that it's working very well here. And yeah, we all hope that in all these areas, the volunteers will still be available enough to all the institutions to carry on and yeah, somehow survive these times. So yeah, that's pretty much it. If you would have any questions, I'm happy to answer them. Okay, thank you very much, Martin. Perhaps we'll save questions for the end because now we also have our partners from Cavriago, Italy, and from La Cremeria. So Eddie, and I see that you have your team online here. So perhaps Eddie, you can maybe present yourself and your colleagues. Of course, thank you, Patrick. Yes, we are here as Cremeria, so Vocational Educational Training Information Center in Cavriago, Reggio Emilia, in the north of Italy. We are partner of the project together with the municipality of Cavriago, so the municipality of our territory. And in fact, we have also Martina, and those of you who were online on the former event know her. She's a councillor of our municipality, culture councillor. We have two guests. Given the theme, the topic of today, yes, volunteering, but also in relation to Red Cross activity, first aid activities, we asked the local responsibles of two important associations of first aid and rescue, so to take part in a meeting. So we discussed earlier, me, Martina, and them, to find out what has happened about the volunteering in this period, in this pandemic period, and how it changed, and to talk about the motivations, but also the criticalities of what has happened. I'd first like to briefly introduce them to you as they are online. So then I'll try to summarize what we have discussed about. They are, I see Daniela Tesauri. She is the responsible of the local, it's Croce Arancione. It's like an association who carry out the same tasks almost of the Red Cross. So we have Daniela, she's the local responsible of this association. And we also have Ferdinando, who is the local director responsible of the Red Cross here in Cavriago. They're both online. I don't know if they just want to say hello to the partnership. Se volete salutarvi qualche cosa, anche solo dare un saluto, Daniela e Ferdinando, lo potete fare. Dopodiché io procedo con un po' di contenuti. Va bene. Buongiorno, sono Daniela Tesauri, come ha detto Eddie, vi ringrazio di questo invito, di questa possibilità che ci avete dato per avere contatti con altre associazioni, altre realtà dell'Europa.
Spero che il nostro intervento vi possa essere utile. Grazie mille, Daniela. So yes, Daniela is saying that she's very happy to have taken part in this event, and that she hopes that the contents we have developed may be useful for a confrontation and for to be shared among us. Ferdinando should be online. Guardiamo se Ferdinando è presente. Se no ok, sì, se vuoi salutare brevemente come Daniela, volentieri, Ferdinando. Devi attivare il microfono, è disattivato. The mic is offline. Passo a sinistra. Ok, sì. Perfetto. Ringrazio tutti, buongiorno a tutti. Come Daniela, questa esperienza per noi sarà molto costruttiva e spero che le nostre informazioni ci aiutino. Grazie a tutti, buongiorno. Okay, so this was a brief hello and from Ferdinando, who is the director of the local Red Cross. So we have tried to focus on together with Martina on what has happened in the last period. Then for sure there will be Ferdinando and Daniela curious to learn if on your territories you have met same issues and criticalities. Okay, so both of them are present on the territory and they provide rescue, first aid, but also they carry out many tasks for the local health institutions. Some of them have changed in this period, like assuring the availability to transport tests on 24-hour 24-hour day and all the week long for emergencies. Of course, they have met new criticalities. For instance, one of them is that the main one of them is that part of their volunteers are almost persons who now are, there are groups of youngsters, but a huge part is made by persons who now have time for these associations. So persons who are older, persons who have retired, or who are now, they have more time to commit to these causes. And these persons have found themselves between two opposite positions. On one side, they may have found a higher motivation because the period is, of course, more critical and we live in a constant emergency. But on the other side, many of them who are like more than 60 or 65 years old are less present or have decided to stay at home for a period to see what happened, because of course the danger is higher right now, the risk is higher, and many of them have had to face also the request from their families about not taking part into these activities because their families maybe are worried about their health and the fact that they can get in touch with, of course, ill person or with the coronavirus. So part of the volunteers are on hold now, and in this period, constant presence of persons who guarantee their availability for emergencies should be, well, should be important, but they're not always, yet they somehow struggle to keep all the 24 hours of all the 7 days always
guaranteed for interventions. Furthermore, another thing was that the local health institutions now have asked, right now, they have asked for to be present with also other means, like other ambulances, apart from the one they always guarantee all the time. And of course, with this reduced availability of volunteers, it's harder now to guarantee this request. Then also motivation is something which may be it's split into opposite parts, because someone is more present than before, because they feel that it's well, we are living harder times, so their commitment grows. On the other side, other volunteers do not show themselves as often as before, because at the same time, risky times may let you think about being more prudent, and they suggest to stay at home, or as I said, families of these volunteers may require them to stay safer at home. Another thing which is now a criticality is that an important side of these associations is also their social side and the sociality which is developed in these associations. Group of volunteers, of course, they were used to, in between all the shifts, they were used to meet themselves, to talk, to discuss, to, for instance, play cards while waiting for calls. But also they often used to organize big dinners all together, like once a month or twice, to consolidate their well, also their commitment to the organization, but also the link and the network they have between among each other. So now this can be done right now. They stick to their shifts and their tasks, and of course they can chat, they can speak to each other, but all these moments are now suspended. They are stopped. Okay, I guess these are the most important things which have emerged in the in our discussion. I don't know if I'm forgetting something. I ask also Martina to help me if I'm losing some points. No, you said almost everything. One thing I just wanted to add, which is one thing I asked our guest before, and which is mainly on the reason why their volunteers decide to do volunteering in their associations. I mean, as a culture counselor for my municipality, I work almost every day with volunteers, but with volunteers, as I said the last time, that prefer single volunteering. So I I give you 2 or 3 hours of my time when I have it to help you with some kind of activities, as for example, in the library, they put the books that we receive in the right position, or they go to people's houses to leave leaflets and information. So very single activities that where
they have the freedom, let's say, to decide if do it or not. While when we talk about Red Cross, Orange Cross, or associations that work on the first aid and rescue, it's very important that the volunteer knows the working time, respect times, is well trained also, because you have to have a good training on social and health activities. So I asked them the reason why their volunteers decided to do volunteering in their association. And surprisingly, what we found out is that it's more or less the same motivation that also Martin before explained for his country. But one more thing it was added by Daniela and by Ferdinando, and it is that some of their volunteers decide to do volunteering because they have been helped by these associations, which is, in my opinion, very interesting, because it means that people understand the effort of the association, and since they have received a good quality service, they decide to spend their time to increase the service of the association and also the quality of the service. So I just wanted to add this curious thing they said, because it's also some kind of hope, in my opinion. I mean, it means that these associations really work well and have a very good impact on the population if then volunteers decide to join them because they have been helped. So just wanted to add this, and nothing else, because Eddie already said everything. Thank you. Yeah, thank you, Martina. Thank you, Eddie, and to your colleagues as well in Cabriago. We hope that it is a very difficult situation, and we thank you for taking the time to tell us all about it. Maybe well, now I see we're actually over our time limit right now. But I would like maybe to end off to allow the director of Pučko Otvoreno Učilište Varaždin, Lana Velimirović Vukalović, to perhaps say a few closing words for all of our participants here today. And so Lana, I'll let you take it away. Take it away. What? COVID? That would be great. Well, thank you, everyone. I have to say that actually I just got a chill because I saw Martin's message in the chat, because of the numbers that you have in your country. I really hope that the situation will go better for all of our countries, because actually we all have rise of the COVID cases. And to tell you the truth, I think that this topic is very, very important. And we did not have the chance to be together live, but I think that you all and your volunteers from your countries deserve a real live applause. So actually, I'm inviting you now to applaud where you are in front of these really, because I think that everybody just really deserves that. Can we do that? Sure. How about I ask our participants in Kino Guy? There's not many of us. There's about 6 of us in total, but Nikolina, Nebojša, Tomislav, how about you come up here just so we show everyone's here? I think that they all deserve, and also the heads of the Red Crosses and the civil society organizations that are organizing this. I think that you all deserve our clapping hands. Can we do it now?
Okay. Okay. All right. Great. It would be a blast to hear you live, but okay. Thank you very much. I think that this day was very inspiring. We still have one more day, so stay tuned. But I think that we are managing this very well. What do you say? I think that this is going quite fine, but I don't want to get used to it. I really want to go back to our normal lives. I think that all of you agree. I wish you all to stay healthy and sound, to do what you do best, your work, and to follow us on the third day. Patrick, can you take over and maybe announce the third day, what we are going to do? Sure. Thank you, Lana. So just to end off, on next Thursday, that will be November 12th from 11 until 1 o'clock. We have planned two main sections. So the first section includes the contact point for the government office for civil society in Croatia. That will be Željka. You may have seen her the last time. And they're going to present on the new programming period from 2021 to 2027. And they're going to focus on specifically a new program that is similar to Europe for Citizens. That's very open to very different civil society organizations, local governments. So she'll be presenting on that program as well as the priorities of the European Union for that period. And the second part of next Thursday will be another online workshop, and it's going to be focusing on how we can make local actions that address the needs of different groups. So I will be running the second part of that day, where we're going to be having an activity where basically you're going to be presented a scenario, and we have to figure out the right messages to different groups, because a lot of different groups are going to react differently to different actions. So so basically that's our plan for next Thursday. It starts at 11 o'clock. It will be on Zoom. So we hope to include all of you in this, and the working language will be English for that. So I think that explains everything there. Maybe perhaps to end off, are there any questions for maybe for us or for, no? Yes? Okay. One last thing is that we will be sending the evaluation form. So there's an evaluation form that we would like all of our participants here today to complete. This is something that will help us in order to make the project better, to make events even better. And we would greatly appreciate your feedback. It could be provided in English or your own language, hopefully English, but we would like you to fill in those evaluation forms. And if you have not registered for next Thursday and you want to join, well, please fill in that registration form, and that's it. So thank you, everyone. And everyone, I think we all learned from each other, and I wish you all the best. Stay safe, and I look forward to seeing you again next week.